Chanchin Thakla Khom Amasan Atupite Gallantry led Distinguished Service Decoration 2020 Award Pik Dona in Manipur Mi Major Konjenbam Bizendra King in Saria Chakra Chut Jana Sang Tak Topi in Omhi. All Tribal Student Union Manipur in Amano Yakikhai Student Organization Chum To Economic Blockade Jan Kimapat in Alapantau here. Vahui TV Vaiphei News and to Tezo se Mary SUANTAK in Chibai Kahumbu here. Chanchin Akim John Alangai Homitio. Gallantry led Distinguished Service Decoration 2020 Award Pik Dona in Manipur Mi Major Konjenbam Bizendra King in Saria Chakra Chut Jana Sang Tak Topic in Aumhi. 23 Assam Rifles Battalion Major Konjenbam Chu Ahang Sanjay in Athil Mucho India President Ramnath Kovind in Jani Apik here. 22nd March 2020 ni Manipur sunga gamla khata thingnoi mite ase paite to abulua surrender alaki bolsa hi jena hin amange in thingnoi mi pani alathatlum hi. All Tribal Student Union Manipur asum in amano yakikhai Student Organization Chum To Economic Blockade Jan Kimap Kipat in Alapantau hi. Hill Area Committee in recommend abol Manipur ADC Bill 2021 hi Manipur Government in Assembly Session Khat Kawa pass a ball pig in Ti Kiphinna Economic Blockade hin National Highway number 2 Mauget at Truck Van Po Jakhat Chung Atang Dentai Chulet National Highway 37 Khongsang Ale Truck Somlegit Lam Atang hi Morelam Ale Economic Blockade hi KSO More Block in Abolze in Nongkai na Lintak Atung hi. Chief Minister Cabinet Hola Jani Manipur Government State Cabinet Meeting Khat Chief Minister Enbiren in Chairla in Akichu Homui Cabinet Meeting Nahin Anganwadi Worker Te Thalo Chu Sangli Janga Chu Sanga Janga Asukpun Ahi Chule Helper Te Thalo Le Cheng Sangni Jani Somnga Akipat Cheng Sangni Jagi Somnga Asukal Nading in Cabinet in Phalna Apetai Chule Revenue Department Minle Land Resource Department Titak Ding in Phalna le pi ahi. Chief Minister Widow Pension Scheme le formal taga Phalna pi ahi. Indira Gandhi Widow Pension le Cheng Jani Kipat Janga Sukal ahitai. Chule footballer Oinam Bembem le DSP ring promotion peak ding in cabinet in Phalna petai. Manipur Hill Area Autonomous District Council Bill 2021 hi unconstitutional le unofficial document ahi ti in masanga michal lang ojoi in again hi jethu hi kakwa ama in mama ojoi in thuthakla khom phen kha te kinga alagen do ahi thuthakla khom ten akimu pinaw in ojoi in again dan in ADC bill hi khovel in apom jeng thei ding thil ahi poi je bill ahi apang khen kha te chu thulau thong umtak apang hi unconstitutional le unofficial document ahi tia gendok lowa a hi dan chi dan mong ahi danin aphallo nasep doga bangma gen lowa mai chu ki thepna ahi tin mi piten lak thei ahi je bil ahi ki pun khom te laga ki mudana tun theina ding a bil hung ahi Hill Area Committee member te honle je bil hi phataga en thak ding in ati ahi State le center a makai tu te honle je bil chung chang hi hung en thak in phaigam le thingtang mi ki ho thei dila nading in le sit na a lo nading in pan na sataga hung lading in veteran politician ojo in alagen be hi Wangjing Tentha Assembly Constituency Sungapang Tentha Chule Myrin Khula Minister Alahingai Moirang Them Hemanta Makaina in December Somthum Lekhating a chi thading in clean up campaign tia alaphok uchu tuni campaign alapantau hi je campaign hi tokiton in kumkir kumsang ni somni lani a Manipur Assembly kitel na a Wangjing Tentha Assembly Constituency Congress state ticket a ding a kising ding a kisak lok na alanei Minister Alahingai Moirang Them Hemanta in alagen hi Congress mi tamta worker te hon lampi te ho suting in thengthona mi pi te adinga apoimo ahi dan doina in je campaign hi alapat wa hi je campaign hi Tentha chule Myrin Khulting a che thading ahi lo na semte thingnoi mi te ho le bangma ti in le kuman force involved hei po nautin em Hemanta in alagen hi
Umi singi iho naron iho kaido mai do namtha bang amoy akhoi ni sitori ba peaceful rally asida engo sipai myam lai ji kari bhab no khangde social service tawjeri ba khutta thang pai ba tai adegi yopak pa tai mari sem sari jo da gari se kyam yam thar kar gi gari kun mari manga gi commando ge gari thajal leba akhoi kari wa khan noi ba akhoi social service to ma dam da aki ba kari ge phawlin no ba natraga de akhoi hanjan garage akhoi to ge लेरी सरकार की कमांडो कांगोसिंग अखोई लेरे खुलक मैम की सोंग निबजे मोइना सेंबिगदोरिबा अदुना अखोइदा अदुगुंबा अखोइदा मैम अम थोरकदो किहन खलम तवई तुनी जे कैंपेन की पद हितो कितन इन लंपी ले लंपी नेवते होले थिंग थौ तक इन कोई हितिउती ही थुथक लखम टेकिंग गेन इन तेंथा खुनौ बाजार की पद इन की पन इन तेंथा चुले माइरेन कुलटिंग तिंग इन जेडिंग इन मिपीते अकी जोत उही हुन मसलाई मणिपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अलही डॉक्टर एम इबोटन इन अपिन चनफाकुम सोमगे लेको तिन्ना तो कितना तिराम मुना डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन होम टेकिंग इन मास्क सैनिटाइजर अनचंगले नेडिंग चुम ते पिक दोना अलने ही पनपिना थिल पिक ना हुन अचुन प्रोफेसर डॉक्टर एम इबोटन इन चिल्ड्रन होम नावपंग टेकिंग मलजोल ना पी इन मबान अले अहिन होदिंग उ पथिन किंग डॉट पिक इन मल अलसोम ही आयुष्मान भारत PMJAY कार्ड चुले ई श्रम लेबर कार्ड हॉबदोना वाइगोन चुले बूथ लेवल पॉलिटिकल कैंपेन खजानी चिंगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होप सुंगा न्यू टू सम विलेज मुना मत अलही जेहुन की मत नाचुन कुमसांगनी सोमनिलनी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली चिंगाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की माई टू पीडिंग MK प्रिशो सिमरे चुले राज्य सभा मेंबर निंगथौ सनाजाउबा लेसेंबाले अनोमिनी हिजिंगलाई BJP मणिपुर प्रदेश मेडिकल सेल को कन्वेनर TH शरद चंद्र तेन नोया जेहुन ही मत अलही जेहुन अहिन मी सांखा तोम बिल्डिंग ते किंगा PMJAY कार्ड ले ई श्रम लेबर कार्ड ते पिक दोना अलने उही मणिपुर इलेक्टोरल रोल डिसेबिलिटी मार्क किबोल वोटर ही सांगे चौ अहे डिसेबल वोटर तम तक अमीन की हुम लौते ही होइतगा होल्दो सिमफत अंगा ही तीन हैंडीकैप डेवलपमेंट फाउंडेशन मणिपुर चेयरमैन सपमजा सोबंता इन अगेन ही जेथु ही जानी तमेंगलोंग नुंकाउ हुआ द राइट एंड इंपोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी तिहुन की मतना अगेन ही हितिन ले अगेन बे राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 अहुं की पद इन डिसेबल ची सगी की पद ची सोमनी लेखत अतुंग ताइती ले अगेन ही Sibong Youth Club in Vaiphei Nanoya Jubilee Tournament 2021 to Jani Khuding Thabi Playground mun ne alahitai tournament ki patni hun achun KCA ting no pala president sei khojang baite Churachampur apat special contractor TS Haukible ting no pala chief Thangkholen mate ten je hun chu ava op theyu hi tournament patna ding in Hongkhang Youth Club le S Molzol Youth Club te ni in Kihel in tournament pat alahi Khovel pumpi in ato COVID-19 na akipat ki ven bit na dinga mimal in ibol thei thil te ho ngai ho thaga bol chi ding in Vahui TV lap ma kipat in ikichel wa hi jete cho hi le face mask bol jing ding khale khat fit gu ki kaga ding mai mit khut sop thing jing ding chule COVID dam doi ki kap thei zo si ki ka ba na kipat dam le bit tak in chi goi tiu avela atu pite Gallantry le Distinguished Service Decoration 2020 Award pick dona in Manipur mi Major Konjenbam Bijendra King in Saurya Chakra chu jana sang tak topi in amhi All Tribal Student Union Manipur at sum in amano yakikhai student organization chom to economic blockade jan kimap kipat in alapan tawi Dunia dingin Vahui TV Vaiphei News je chancho ahitai and tu tezo se la leng un mangpha